nyepet tu kad khat ka khat wei. Faktor dia mah. Hoi. Itu ki faktor ki bapau se, kidi ki belong supernatural, belong extraordinary, akran yang pertama. Kidi kidak ki jong belai tu bapau. Korespon ke jong Moses hak itu ki dekat ke basyakmat kalong. Utur te syakata ka bentar ka bapau ka kading. Utur. Bar haba utur, we asngor we usur keren. Kaya ka mo dong kalong ba? Uni Moses, hawo yo i ka bapala ka bakam i kerpang. Syempet lailum laiwa. Andre utur te. Kadi jika yang iya, bang iyo ay kanu godang. Iyo ay kanu ka ay ka ba kapalang pala. Kamde yang i bangin pet kerat. Kade yang i bangin puson. Kade yang i bangin jam syakman. Lara kade ilay kabawan no play kan lang majingkerku. O chinong la habangi puli yakni ka khana kasuk tingi badong ta. Henry ka jinglong chong ki briu hi simet ngiap herde. Imelong kumju. Namar haki ji ati khu ka jing im hujungi la dakidon ki eki ki ba pher. Ngam tip lagi slur em kat katik slur ka jong musas ka. Te kata te ngimdan jubab mo, ya kata te ngimdan jubab, andai ngisyu kermen. Bahkan nong kumta kung pi ong pi. Te haduk kanu ngin slur, haduk kanu ngin krany mangi, kata te eka syam shitam hiban ong kuno kuno mo. Te bandum slam ngin nyepet pada Moses halor jong kadi ke commission, halor jong kadi ke jing pha ka jong blay ban pha syau paru. Kadang don le em katu ke benta, ha ka jing im ka jong u. Kaba I kumba uladon ha ka jing singanya kari Egypt, ha kari Midian. Henry menta pada na haba uladon habni ha ka pedeng jo ka jing singanya haba ulay commission yu ban pha yang syau paru. Kajing yo sngau ya ka kentin paru kandang be ne em ban pensiap ting yo Moses. Te ya kata ngi I kajing juba pa jo ni ka ko khat wei tangan puli kini ki kentin. Henry Moses ula ong ha ublay nga ngalong uei bangan let syau paru bat ba ngan yalam no yakikun Israel na kari Egypt. Hang ni nyu I yakajing pai kitin kajong Moses. Hadin bro yasokat tu sibun ki ay bat andala commission yu andala pa yu. Kajing siap ting kajong paru ka khali biang am ya kai kebalari I kembala kaladam ka donun kajong Moses. Katu ka kitin Henry kawan ra yengi kajing sotku bakadon kajing tendung keban penki yu Moses ba unjubab kumtu bat bu da kajing kelim ne. Da kabasdang syua nga ngalong uei. Kajing siap ting am kani ban pelat jeladi badua ya kadau bangan let syau paru bat bangan nyalam yakihun Israel nakari Egypt. Kadai kajing ai dau ba ummon da menta badet syau paru kum bakal long hang ni kadi kadakot ka bakat wei. Kani ngi kajing ai dau ko bading kong kajing Moses kum ubriu haba uyo sngau ya kanika commission ya kala payu. Kani kanong natural bit mo how no brio la dia kanu ko brio. Harai menta ngin sim bet kum kani kanu kusah ni na kani ka kana ka jong Moses ni ngin jam syakiwe ngi sim nuksa ka ban penyesrim. Ladanga ngadon kajinya thut bat no bat ngala wit bai kata bat ngala persyang ya kaban kiar but telikis dem. Ladadon bat om yanga bangan lit si kita ki bangadon kajinya thut kajik sumuwin. Kat kabala hi nganya ksat yaman laj. Kajing long priyo kata nga keren ya ladi mo ngan siem si tom nada endon ba ong yanga bangan lit banya siem ladi banya keren bat kita ki bertemu ya kabas niyo ya kajing im jonga ngan siem si tom hai kata wat la
ngala persyang ya keban kierkat bangala kala belum maka ngaso ko bakal aja naka jingmut jing perkat naka jingkan mau ko jonga handela dadan bapen kan mau ban ong kele syata ya keban ya keren ban ya penbek nganem no adalah di lem dadan manu basan ran nangenga kabumot be ban ong baik ladang ya tingku akiap ki bakum kita ngisung thu ru bakam dai ke bejam ya Moses bandai choparu nomor how Moses si uyo i bet ya kacing yap yo i ya ka benta jo ublay ben penan kamyu kata kalong ke bagi i kan kerhot ke bakat wei kani ketika ka jing persyang ban pelat no ya ledi da Moses haba ubu iki dikentien hakmat jong u angel jo utrai u bay keren bat u ha kanika laulan no tapi dan ai ban rap hando jo kani kadai mom phi kalong ba kani nga ngalong ai kadai kentin ki ba ya ai dak mong ni Moses menta pediang te ba ude wei ni ki rang ba ki ba utei unong keren ula keren yu ba un peran kam yu kani kadai kejinga sat da la ni kejinga sat ban lat na ni ka kam kadai dangi perkhat ba aki dekhot ki ba syakman ublei ukren upanan kam ya ki kentin ki ba yathu biang biang bakani ka kam gari ka kam jong u Moses leu dei tang u agent bo ublei upanan kam kani ka dekhot bakhat wei kini ki kentin ki bo Moses upanan kam kawan kong kolong ya sat ban lat ya kani ka mission la di ka ba ar pan ngan lek show faru bat banganya lam no iki kun Israel dari Egypt i gumba Moses hani pei phang bakata ka mission ga ba u de ban le kam dei ka mission jo ka dei ka mission ga jo le ka ba ble upanan kam i umut mu upanan kam yo kan bu jing e hi kum ubriu ubaya syam kum ni hang ni ka jaka jongka rikinja ya kaban pediang baik dak wasuk nomor ka e hi ba u un pediang la uni bulei un aji da ne em ye u nomor sisin blapha usmo baik ko ba ulei dak bor le jong ta nomor ladon ke komisionem ngan pha ye me kelempat a ya kanu ka jing ai jing singai bat ong bet banga ngan dan ringkat bat mi kelempat ong ya ta Andre Moses da de paiktin bo ya sa ya ban pelai to da film dani issue to dekat ko khat we ya page no ani kan khat ko khat ar ayu play paiktin pat ya ka di ka jing ai dau ka jong Moses ya ka jing pha ka jong ulei Moses uang ngalong we na marusyan ya ka bor dia menta ngalong we ba ngai dekat ke bakat ar ka don ni kidi kitien uti ula ong shisha ngan long lambat me bat kani kan long kadak yame ba mangahi ngalapha yame anda malayalam no ikibri jonga nakari Egypt phin yo shikri ya ublay halor uni ulo uti ula ong ublay habu kren lingba jong ling ongel uai yaktuka jing ikintin jing pichngai tongin pechwa ya kitin kibada sedang shisha ngan long lem bat me asumut dor mo asumut dor Moses yu iya wei tau blay le ni tau angel mshimi wi i tang ya to khlidik ha to kalau lenong ka baing ka bu yo sngo ko di tang kasur ada ong kini ki ketin shisha ngan long lem bat me ha phi hanga ki ba ya im ha kan ka do ni sngo bet bondan ha chan em kunja brio ani kunja angel bagi yu i ki jong ki khmat bangin so shnga ngin don ka jing shudur ada ka shudai tang kasur ka ba ong ngan long lem bat me
sunut harai ban nga di simet tangan da juga siperkat badak dei tang kasur bo omongan nong lembat me claim yu I pada ki kamba kiba don kiba ai chingata kung ubri hi ngan artin si kat dei bat kam dei ke besuk hidu ban pediang kat kata ki jing aji singan ke te hang ni bo kini kintin ni bo ong shisha ngan long lembat me kat tu la ya keren tu kalau lendong Abu Moses uhab bandalau no eksendal ki jong u ni ki juti ki jong u ban ya keren man kmat un shlur mo bandan kat kata ke jing song scam ten rei kini ki kintin nila ban ong ya Moses lalong ke jing persyang hi ke jong u blei mo ong be ke jing persyang namar ba Moses I kumba umpat tikena ya kan ke jing pha Henry ke assurance ni kata ke jing pen scam bu un long ringkat ladon to kelapa wa kini ki kintin ki khmat shisha an long dam bat mi hang ni ngiu I bauta uplay bangi gimla ban I dala ki joki khmat u bolong unong thao ba mong pen im jogi lada uta upong ba u long lem bat ngi kabenta ka jongi ke ditang mensume ya tu musa sang ni shu na shumut dor habu yo smo kat kini kitin hatu un ngej namar ba mo u hapli ikan do yu pharo nga nan long lem bat mi to itu si bentai berakhmat tapi dan i ben ong Nga nga tentang ni nga kan mau yang ke kitab Genesis kadang mau yang bentang kan mau lenong kan no kadang mau yang bentang ngaba uta ubas siang ikido ate bantkenya siang ikido sijur silanya arlain tu no siang của kalau di Abraham unua ni Abraham Abraham của deh siang deh Abraham ya kan ke bajang tu kolong bau ya I keting ke bon hiang pada ikan jat dem deh kadai kan dak ke bau ublei u uan hak tu ke kenyau pun pau yang bor ke jok Tementa pada kapol ke jong Moses kadai ke generation ke perhatian mah nalor kata ro kadai ke benta ke bau Moses dan cha midian cha riklau I kading ke ba ing lau lenong makam indo kalau lenong do ratul sejan I mut yo sau se ka sur